Možete vidjeti, doslovno plivam u blatu upravo sada. I tu su te tajanstvene rupe duž cijele obale. Ne znam ni koliko su duboke, doslovno se protežu u nedogled. Ovo će biti loše. Au, pogledajte te zube. Pogledajte to blato unutra. Bit će jako teško pronaći ribu u ovome. Mislim da je to mala vatrena jegulja. Doslovno se nastavlja dalje. Uhvatio sam ga. O Bože, što je to? Uhvatio sam ga. O Bože. Ne izgleda dobro. Što ima plavi rak? Nema šanse. Jesu li to jaja? Što je to? Što je to? Imamo jedno. Pogledaj to. Što ima BFP Nation? Dobrodošli natrag u još jedan sjajan video. Ljudi, danas smo opet na jednom od mojih omiljenih mjesta. Rekli smo to i u prošlom videu. Dobro, imam puno omiljenih mjesta, ali ovo je stvarno ludo. Zapravo smo ovdje bili samo 2 puta, ali svaki put ulovimo lude stvari. Prošli put moja djevojka i ja smo ovdje napravili mali 1 na 1 izazov s ribarskim zamkama. Ona je svoju stavila ovdje i ulovila ogromnog škampa, doslovno vanzemaljca. A ja sam otišao dolje do novog skrivenog tunela koji smo pronašli u tom videu. I bio je prepun rakova, ružičastih konvikt ciklida, mladih royal plekosa, stvarno zanimljivih stvari. I evo nas opet danas. Lovimo još ovih ludih egzotičnih akvarijskih riba. Međutim, prošlo je neko vrijeme i mjesto izgleda dosta drugačije. Kao što možete vidjeti iza mene, doslovno plivam u blatu sada. Ne znam zašto, ali izgleda da je razina vode dosta pala. A ako pogledate dolje, sve je zaraslo, posvuda je korov, sve je samo blato. I tu su te misteriozne rupe duž cijele obale. Ne znam od čega su, ali kao što možete vidjeti, posvuda su. Mislim, pogledajte ovdje. Jedna je ovdje, ima malih, ovdje jedna, tamo jedna, čak i na drugoj obali ima nekoliko i nemam pojma od čega su. Ne znam što je unutra, ali danas ćemo to saznati. Dobro, imam nekoliko teorija o tome od čega su ove rupe. Ako pogledate ovdje, dobro, prilično su velike, tako da nije ništa malo. Ne mislim da ih stvara neka mala jegulja, moje teorije su. Možda je to iguana ili rakun koji ovdje kopa pokušavajući pronaći hranu. Ili bi zapravo moglo biti od pleka, ako znate za plekose. Oni kopaju rupe u obalama kako bi položili svoja jaja. Zapravo su zato toliko loši za okoliš, uništavaju obale. Dakle, ovo bi zapravo mogla biti rupe od plekosa gdje polažu svoja jaja. A ako je to istina, možda su unutra ribe. Već sam nailazio na ovakve rupe i kad bi gurnuo ruku unutra, hvatao sam lude stvari. Nadam se da ćemo to moći i danas. Ne znam ima li trenutno išta u ovima, ali izgleda da je sve ovo podzemna voda. Možete vidjeti ovdje. Stvarno je mutno. I mislim da se ispod cijelog ovog tla nalazi voda. Zato ove rupe još uvijek imaju vode. Zapravo je prilično hladno, što bi moglo značiti da još uvijek ima živih bića unutra. Jer možete vidjeti da je ovaj mali potok zapravo pun riba, malih ciklida, zanimljivih stvari poput toga, guramija. A što će te male ribe napraviti? Ako postoji rupa ili mala špilja, one će zapravo ući unutra kako bi se sakrile, tako da ih velike ribe ne mogu pojesti. Dakle, ne znam što je stvorilo te rupe, ne znam što je unutra, ali danas ćemo to saznati. Gurat ćemo ruke unutra, stavljati mreže, pokušati uhvatiti što god možemo. Jer, mislim, što god da je unutra, zarobljeno je. U redu, ako uskoro ne padne kiša, ovo će se na kraju isušiti. Mogli bi uginuti unutra, ponestaće im hrane. Spasit ćemo što god možemo, riješit ćemo ovu misteriju, vidjeti što je unutra. Ali budući da smo sada na jednom od mojih omiljenih mjesta koje je prepuno ribe, želim to iskoristiti i želim postaviti neke zamke za ribe dok lovimo u ovim rupama. Pa ćemo jednu staviti baš u ovaj kut. Znaš što, Helen, želiš li mali dvoboj? Naravno. Mislim da sam pobjedio zadnji put. Prilično sam sigurna da sam pobjedila. Napravit ćemo malu zamku za ribe. 1 na 1 revanš na istom mjestu. Vidjet ćemo tko će ovaj put pobijediti. Helena će nas postaviti ovdje kao i prošli put. I prošetat ćemo sve do onog novog skrivenog tunela koji smo pronašli u prošlom videu. Proći ćemo cijelim tunelom i postaviti moju zamku za ribe na sredinu tog tunela. U redu, Helena, dame prve, ti biraš svoju zamku za ribe. Molim te, nemoj opet izabrati moju omiljenu. Prepustit ću ti, ja ću uzeti onu ružnu zelenu. Dobro, hvala Bogu, ovo je moja prepoznatljiva zamka za ribe. Ovo će uspjeti. Gledaj, vidi, sad kad imam svoju zamku za ribe, pobjedit ću. To ne znači da si pobjedio zadnji put. Ja sam ipak pobjedio zadnji put, ali sada ću pobjediti još uvjerljivije. Dobro, BFP Nacio, ovo je sada moj kanal. Radim ovo kako ja želim. Stvarno? Imam tilapiju. Tilapija. I evo što Bobby ne razumije. Nije stvar u zamci za ribe, već u tome tko je postavlja. Zaista? To sam ja, zato ću pobjediti. Eto, savršeno. Što planiraš ovdje uloviti? Morski pazbik? Morski pazbik, arovana, pantera. U redu. Razmišljam. O moj Bože, wow, to je bio baš dalek hitac. Čekaj. Ovdje nema uzice. U tome nema uzice. Na tome nije bilo uzice. O ne znam kako planiraš vratiti to, jer na tome nije bilo uzice. Dečki, izgleda da ćemo imati ludi video. Ako ostanete, gledat ćete aligatora.
Što je to bilo? Panter aligator, morski pas bik? Nema alitora, samo morski pas bik i panter. U redu, wow. Ta zamka za ribe bit će potpuno puna. Dečki, stavit ćemo moju tilapiju unutra i onda ćemo otići do onog malog skrivenog tunela koji smo pronašli, a koji je prepun ribe. Ali prijatelju, uzbuđen sam što ću doći do tih rupa, ok? Tako su tajanstvene. Ne znam ni koliko su duboke. O moj Bože. O moj Bože. Nastavlja se. Doslovno se nastavlja u nedogled. Ovo će biti loše. O moj Bože. Nešto me dotaknulo. Nešto me dotaknulo unutra. Gurni ruku unutra. Ne. Ne. Gurni je unutra. Ne? Vjeruj. Ne. Osjećaš li nešto? O Bože, ulovio sam ribu. Doslovno sam već ulovio ribu. To je tilapija. Ima ribe unutra. Potvrđeno, čovječe. Idemo mu pomoći. Ne želim ga zadržati, ali ćemo ga baciti u pravi kanal. Evo ga. I onako bi na kraju uginuo tamo. Ovo je stvarno ludo. Ima. U redu. Osjećaš nešto veliko. Da, kao vidi, ide skroz ovdje nazad. Ne znam gdje je otišlo. Evo ga. Što je ovo? Fuj. Što je to, Dovraga? Vidiš li to? Je li to riba? Mislim, upravo se pomaknulo. Doslovno se pomaknulo. Oh, ovo je tako strašno. To je pleko. Pričekaj. Au, fuj. On je kraj mene. Raširio je te svoje peraje sa strane. Ne mogu ga izvući. Hajde. O Bože, pogledaj tu stvar, čovječe. To je najveći pleko kojeg sam ikad vidio. Nisam znao da narastu toliko veliki. Pogledaj mu te bodlje, baš su me dobro izbockale, čovječe. Vidi što je napravio, bio je u toj rupi ovako, skroz otraga. Zgrabio sam ga za rep i čim je osjetio da ga nešto pokušava uhvatiti, raširio je te svoje peraje ovako i zaključao se unutra. Ta stvar je stvarno čvrsta. Dobro, pustit ćemo ga. Mislim da sam time dokazao svoju poantu. To su vjerojatno samo velike rupe koje prave tijekom parenja kad ulaze unutra da polože jaja. Mislim da je to kao megalodon. Da, pronašli smo megalodona, dečki. Sada smo ovdje ulovili neke posebne plekose. Ovo je samo običan, tako da ga nećemo zadržati. Ali pogledajte to lice, pogledajte te zube. Oh, tako su oštri. Možda će ući u moju zamku. Da, o moj Bože, tim putem. Oh, eno ga. To znači da bi ovdje mogli biti mladunci, osim ako ih ribe nisu pojele. Vratit ćemo se tim rupama malo kasnije. Moram postaviti svoju zamku za ribe prije nego što izgubim od Helen. Ona već ima prednost. Vjerojatno je već ulovila 10 riba. Moram svoju staviti u vodu, zato idemo dolje do tunela i postavit ćemo moju zamku za ribe. Pogledaj to, upravo hodamo niz obalu prema tunelu, a duž cijele obale su rupe. Te rupe su posuda. Mogli bismo vjerojatno cijeli dan provesti loveći u njima. Ali pogledajte koliko je zaraslo. Ovdje čak ni ne vidimo vodu, tako da će biti teško loviti na ovom području. Dobro ljudi, stigli smo do zloglasnog tunela. Nisam to znao prošli put, ali ako pogledaš unutra, zapravo se samo nastavlja dalje. Ali ovo je savršeno mjesto za uloviti ove fora crane ribe, jer je ovo jedino sinovito područje. Ima toliko riba. Ima milijun riba. Ima milijun riba. Ne, pogledaj to. Pogledaj žabu. Zaglavila je. Je li zaglavila? Jesam li ga uhvatio? Spasili smo ga. Jesi li vidio da je ovdje bila riba? Kao bijela riba. Uhvatio sam je. Mislim da sam je uhvatio. Mislim da sam ga uhvatio. Uhvatio sam ga. Što je to, Dovraga? To je još jedan ružičasti konvikt. Prošli put smo uhvatili 2 ovakva. Bili su ogromni. Definitivno su par za razmnožavanje. Možda smo upravo uhvatili jednu od beba. To je tako fora. Pogledaj to je rupa ružičastog konvika ciklida. Bila je još jedna riba ovdje. Stvarno? Helen, imaš dobro oko. Ni ne znam što je to. Izgleda kao neka vrsta cikoida. Ne znam što je to, ne mogu reći. Iskreno, to je stvarno fora. Svi smo ovdje. Htjeli smo staviti ove ciklide u kantu. Malog ružičastog konvikt ciklida. Prekrasnu. I onda nepoznatog ciklida. Ne mogu reći što je ovo ekipa, ali zadržat ćemo ih. U redu, idemo. Stavit ćemo naše ribe točno ovdje u sredinu. Točno na najdublji dio. Ne znam, Helen. Izgleda prilično dobro i nalazi se u skrivenom tunelu. Dobro, a sada što ćemo napraviti? Idemo provjeriti one rupe. Posuda su. Stavit ću ruku unutra. Biće zastrašujuće. Onda ćemo provjeriti ove zamke za ribe. Vidjeti tko je pobjedio u izazovu, vidjeti tko je ulovio najbolje stvari i da, ajmo to napraviti. Helen, pogledaj. Dobro, reci mi ako vidiš ribu tamo. Vidiš li je? Izgleda kao štap. Izgleda kao svi ovi štapovi. Ali mislim da je to zapravo jedna od onih riba nalik štapu. Jesam u pravu? Da, to je mala riba nalik štapu. Doslovno. Čak se ni ne miče. I vidio sam ga tamo u travi. To je definitivno riba nalik štapu. U redu, stavit ćemo ga u kantu. Pogledajte kako je to fora. I sad počinje zabava, dečki. Imam ovu malu mini mrežu, savršene veličine za ove rupe. To znači da ne moram gurati ruku unutra i riskirati da me ugrize zmija. Pogledajte tog blata unutra.
Bit će jako teško pronaći ribu u ovome. Ako ima ribe, pogledajte moju ruku sada. Spreman? Bum. Jednostavno nestaje. Nema vidljivosti. Ima mrtve ribe. Ima mrtve ribe u ovoj rupi. Nisam ni vidio tu. To je mala tilapija. Dobro, pa to znači da ove ribe umiru, tako da je ovo sada kao mala spasivačka misija. O moj Bože, jesi li to vidio? Ne. Bila je riba. Bila je još jedna velika riba. Pogledaj, je li to majanski ciklid? Uhvati ga. Stvarno me preplašio tamo. Osjetio sam malo sluzi. Smiri se, prijatelju. Baš kao i Pleko, bacit ćemo ovog tipa natrag u pravi kanal odakle je i došao. Zapeo je u toj rupi i mi ćemo ga spasiti. Idi u Heleninu zamku. Ako uhvatiš majanskog ciklida, gubiš. Takva su pravila. Zaista. Daćemo ovo malo odmora. Mislim, hajde. Helen rupa. Upravo se pomaknuo. Doslovno. Blato se upravo pomaknuo. To nije normalno. To znači da je riba unutra. O Bože, uhvatio sam ga. To je tilapija. Ajme, još jedna tilapija. To je ludo. Pogledaj plavu boju na njegovom licu. Prilično je lijepa. Da, što ako koristim svoja stopala? Mogu li ti hvatači uhvatiti bilo što? Da, što ako je zmija unutra? Ugrize me, o moj Bože. Fuj, nešto me upravo ugrizlo za prst. Helen, nešto je ugrizla. Uhvatio sam ga. Doslovno sam ga uhvatio prstom na nozi. Pogledaj, bio je to rak. Ugrizao me za prst ili me ščepao. To je tako, doslovno sam ulovio ribu nogama. Dobro, vratit ćemo ga natrag isto. Spašavamo ribe. Ovo je ludo, krcato ih je ovdje. Nisam mislio da će ove rupe biti ovako pune riba. Ova nije tako duboka kao ona druga. Je li to riba? Pogledaj ovdje, je li to... Fuj, odvratno je, sluzavo je. Sluzavo je. O moj Bože. Mislim da je to mala vatrena jegulja, nema šanse. Hajde da je operemo. Iskočio je. Zvuči ludo. On je živ. Da, nisam mislio da je živ. Mislio sam da je mrtav, nije se pomicao. Hajdemo ga bolje pogledati. Znaš što? Mislim da se to zapravo zove jegulja s tragovima guma. Vidiš, izgleda kao mali tragovi guma. To je sjajno. O moj Bože. Helena, snimaš li? Nisam to odmah vidio. Ovdje sam, samo grabim blato i primijetio sam ovog tipa nakon što sam ga istresao. Izgleda kao Jack Dips. Zapravo znam. Mislim da je to dragulj ciklid. Prekranas je ipak. Hajde da ga operemo. Pogledaj boje na tom dragulj ciklidu. Ljudi, to je prekrasno. Mrzit ćemo ovog tipa. On je prekrasan. Stavit ćemo ga u kantu. Dodajmo još malo vode unutra i idemo dalje. Ima toliko tih rupa. Evo još jedne ogromne. Nekoliko ih je zakopano u travi. Hajde da stavimo mrežu unutra da vidimo što možemo uloviti. Je li to riba? O moj Bože. Uhvatili smo ga. Fuj, samo idi. Odlazi odavde. Dakle, nisu sve rupe imale velikog pleka kao ona prva. To vjerojatno znači da su položili jaja i onda otišli. Onaj drugi je vjerojatno bio samo pregup. Imam ribu, još jedna tilapija. O Bože, ovdje ih je stvarno puno. Ova rupa stvarno nema kraja. Doslovno. Nastavlja se dalje, ne mogu ni dohvatiti kraj. Samo se nastavlja u nedogled. Ja sam doslovno do ramena unutra. Znam, samo nastavlja dalje. O Bože, rak. Uštipnuo me. Bože, mala beba. Još jedan rak. To je tako zastrašujuće biti do ramena unutra i da te nešto uštipne. U redu, samo ćemo pustiti ovog tipa. Mislim da je tamo unutra jedan svjetloplavi rak. Ozbiljno, gdje? Tamo. O moj Bože. Vidim, to je super. Nema šanse. Gdje je on? Fuj. I majanska ciklida, i plavi rak, Helen. Uočio si plavog raka? Mislim da je to prvi kojeg smo ikad ulovili u ovom potoku. I još je čudovište. Ne mogu se sjetiti kad smo zadnji put ulovili plavog. Dobro, ne znam gdje su bili, ali nisu više tako česti kao prije. Vjerojatno je to zato što ih ljudi love iz daleka i zadrže ih, ali ovo je stvarno čudovište od plavog raka. Helen, dobro si to napravila. I još smo ovo ulovili. Majanski ciklid. Da, plavi rak je dodan u kolekciju. Sad nam baš ide. Tamo unutra ima stvarno ludih stvari i tko zna što ćemo sljedeće pronaći. Idemo dalje. Riba, pogledaj to. Mao i Vavo ovdje. Vidiš trag. Vidiš kako se voda tamo miče. Miče se. Osjećam nešto. Bože moj, toliko se riba miče. Imam ga. Pokušava mi proći kroz ruke. Mislim da je mala jegulja. Helen, mislim da je jegulja. Prolazi mi kroz ruke. Ne. Jedva sam ga uhvatio. Još jedna jegulja. Hajde da otvorimo ovu rupu. Ova je veća. Još jedna jegulja s uzorkom gume. Izgleda da su se smjestile u ove rupe. Ne znam što je to, ali oni obožavaju te stvari. To je baš fora. Vidiš, izgleda baš kao vatrena jegulja, samo nije tako crvena. U redu, prijatelju, evo tebe, idi tamo svom prijatelju. To su već 2 jegulje, ima ih još na drugoj obali. Mislim da bismo trebali otići tamo i vidjeti možemo li ih uloviti. Sad ću staviti ruku u ovu i vidjet ćemo mogu li nešto napipati.
Bože, ovo je tako strašno. Vi nemate pojma jer ne znate što je unutra. Ne možete vidjeti. To je samo blato, zemlja. Oh, o Bože. Oh, ima ih puno unutra. Ima ih puno u ovoj. U redu, ovdje su. Oh, evo ih, evo ih. Ima ih puno, ima ih puno. Ne, nisam ga uhvatio. O, uhvatio sam ga, imam ga. O Bože, što je to? Ima ljubičaste oči, Helen. Oh ne, pogledaj što, upravo sam te uhvatio. To je za tebe. Ljubičaste oči. Što je to za Boga? Ljubičasto je. Doslovno je ljubičasto. Možete li to vidjeti? Izgleda kao ciklid, ali nikad nisam vidio ribu koja je ljubičasta. Doslovno nikad prije nisam vidio slatkovodnu ribu koja je ljubičasta. To je nevjerojatno. Zadržat ćemo ih. Zapravo ih ima još ovdje. Hajde da vidim mogu li uhvatiti još jednu. Osjetio sam još riba. Ne, dobro, prebrze su. Hajdemo ovog staviti u kantu i nastavit ćemo dalje. U redu. Još jedan dodatak u kantu za čuvanje. Prekrasno. Oh, poludio je. Dobro. Gledam ove dvije rupe. Iz ove smo upravo izvukli onu misterioznu ribu, ali ova druga kao da se gotovo spaja s kanalom. I ako se približiš ovdje, ova je drugačija, jer je voda zapravo kristalno čista. Možeš vidjeti do dna. Ovo je sve blato, iako bi tu moglo biti zakopane stvari. Ne znam. Oh, Isuse, Helen, priđi bliže, priđi bliže. Oh, imamo nešto, sigurno. Pogledaj tamo. Vidiš antenu. O moj Bože, to bi mogla biti kozica. Pogledaj, vidiš antenu kako viri van. Oh, vraća se. Povlači se unatrag. Pogledaj. Oh, to je plavi rak. Nevjerojatno, uhvatio sam ga. Da, još jedan, to je ludo. To je mala ženka. Vidio sam antene. Vidiš ove male antene? Virile su iz vode. Danas opet gradimo našu vojsku plavih rakola. Pogledaj to je fora, jel tako? Dakle, mislim da je ovo zapravo mužjak, a ova je ženka. Želim se vratiti u ovu. Znam da ih ima više od ovoga. Mislim, razmisli koliko je pleka moralo biti u ovom malom potoku da naprave sve te rupe. Fuj, što je to? O moj Bože, fuj, što? Jesu li to jaja? O Bože, to su stvarno jaja. Oh, to je tako odvratno, ne znam kako su to jaja. Ali s obzirom da mislimo da su ovo rupe od pleka za polaganje njihovih jaja, možda su to zapravo pleko jaja. Možda smo upravo riješili slučaj. Fuj. O ne, gdje su nestala? Ne, vratite se moje bebe. E pa, to je grozno. Upravo sam izgubio svoju djecu. Htio sam ih vratiti i pokušati ih pretvoriti u što god da jesu. Ali ako znate koje su to vrste jaja, napišite dolje u komentarima. Moram uzeti svoju mrežu za bacanje. Tamo je 1.000.000 riba, toliko je riba tamo. U redu, idem po njih. Evo, idemo. Točno ispred te cijevi. Tamo će biti te ribe. Da vidimo. O moj Bože. Imam tvoju zamku, Helen. Imam tvoju zamku i imam 1.000.000 riba. U redu, stavit ćemo je ovdje. Toliko je riba. Ulaze u rupe. Pogledaj to. To je kao topla usta ili nešto slično. Znao sam, vidio sam ga unutra. Što je to? Pogledaj ovog, kako izgleda. Kao troma riba. Opusti se prijatelju, što je ovo? Nikad to prije nisam vidio. Pogledajte kolike su moljuske. Rep mu je crven. Ne znam što je to, dečki, ali upravo smo ga ulovili. Zadržat ćemo ga jer izgleda fora. Ostavite komentar dolje ako znate ime. Ali imamo ovdje i hrpu dosadnih isto tako. Majanske ribe, tilapije. Vratit ćemo ih nazad. Mislim da bismo trebali opet baciti mrežu. Dobro, kako da ne. Pazi na moju zamku. Što je? Beba. Ne, uhvatio sam ga. To je mali pikok. Kako je to cool. Ne. Otišao je. U redu, vratimo se ovim rupama i vidimo što još možemo pronaći u njima. Jesmo li već provjerili ovu? Mislim da nismo. Ne, uzeli smo onu i onda ovu ovdje. Dođi pogledaj ovu. Vidiš vodu, miče se unutra. U redu, to znači da nešto ima unutra. Ova izgleda zastrašujuće. Imam osjećaj da je zmija unutra. Neću lagati, ne sviđa mi se ovo. Ova mi se ne sviđa. Da, u redu, unutra je pleko, sigurno. Evo mu repa. Ova je ogroman, o moj Bože. Ovo su kao velike ženke plekosa koje polažu svoja jaja. Imam mu rep, imam ga. Trebaju mi obje ruke, pusti. Kako su tako jaki? Au. O moj Bože. Au, on me je. Taj je isto tako velik, pogledaj koliki je. Ono što rade je da zabiju svoje male prokote ruke u blato tako da ih ne možeš izvući van. Zapravo je to stvarno dobar obrambeni mehanizam, ali nije upalio. U redu, još ga imam. Jesam li prljav? Sam malo. Molim te, uđi u Heleninu zamku za ribu. Molim te, nemoj. Ovdje. Što je to? Je li to riba? O Bože. Ima ih još. Evo jednog. Evo drugog. Da, vratit ćemo ih nazad. Obje su jadne ribe. Koliko komaraca ima.
Ako je netko ovdje, pokušavamo vas spasiti. Oh, što je to? Fuj, još jedna jegulja. Oh, smiri se, još jedna jegulja s tragom gume. Vi ste prekrasni, to je broj 3. Hvatamo puno ovih. U kantu ideš, sviđa mi se kako ova izgleda dobro. O moj Bože, Heleno, jesi li to vidjela? Oh, stvarno se nadam da ste to vidjeli, jer to je stvarno bilo ludo. Nećete mi vjerovati. U redu, to je izgledalo kao ogromni kraljevski plako. Izronio je po zrak, ali izgledalo je stvarno velik. U redu, već smo ga prije ulovili, doslovno je ovdje unutra. Oda, pogledaj ovdje, imam ga. O moj Bože, da, to je kraljevski pleko. To je ogroman kraljevski plako. Oh, ne izgleda dobro. O moj Bože, ove stvari su lude. Uhvatili smo ga ovdje i prije, samo male bebe, pa smo sumnjali da se ovdje razmnožavaju i bili smo u pravu. Ovo je veliki koji ulazi u tu rupu da položi svoja jaja. Ali ako pogledaš, ne izgleda dobro. Ima neku bolest ili nešto slično. Vidiš li to? To je odvratno. Fuj. Pogledaj mu oko. Povratit ću, što da radimo? Vidi, ovaj nema brkove kao onaj drugi kojeg smo ulovili. Ove veličine. Ne želimo zaraziti ostale ribe koje smo ulovili. Možda ću uzeti još jednu kantu, staviti ga u njegovu vlastitu kantu i pokušati ga liječiti kod kuće. To je stvarno lijep pleko. Ako ne znate, ove stvari vrijede oko $200 ove veličine. Napišite dolje u komentarima kako ovo liječiti. Ljudi, je odvratno, jel jasno? Pogledajte ovo. Imamo još jednu kantu za ovog tipa. Ideš u zatvor, prijatelju, u kaznu si. Hajde da se vratimo u tu rupu. To bi moglo značiti da su tamo unutra i neke bebe. Stvarno se nadam da ovdje ima jaja ili beba. Ulovio sam ribu. To je tilapija. I ova ide u nedogled. Ne mogu ni dohvatiti kraj. Bože moj. Mislim da ima beba. Osjetio sam kako se mi golje, bili su stvarno tvrdi. Ulovio sam ga, to je to. To je jegulja. Da, to je jegulja. Pogledaj to. Ne. Što je to? Naša 4. prijatelju. Prepuni su. Stavit ćemo ga u kantu. Ali želim se odmah vratiti u ovu rupu, jer kunem se. Osjetio sam jednu od beba. Morat ćemo i ovog staviti u karantensku kantu, jer je bio u istoj rupi s onom gadnom plakom. Unutra sam. Osjećam ga. Imam ga. O moj Bože, imam ga. Stvarno sam uhvatio bebu. To je kraljevski pleko, kunem se. Je li to kraljevski? To nije običan. To je mali kraljevski pleko. Uspjeli smo. To je ono što smo htjeli. To je manja verzija onog velikog kojeg smo ulovili. Ne izgleda kao da je ovaj zaražen. Ali morat ćemo ga staviti u karantensku kantu. Ovaj zapravo ima pruge na sebi, a ovaj ima nekakav cik-cak uzorak. Vidiš li to? To je baš čudno. Možda je on kao hibrid, možda je njegova mama imala pruge. Hajdemo još malo ovim putem. Puno smo prošli, u redu. Već smo pecali na 10 rupa. Hajde da vidimo možemo li pronaći još koju. Ovo izgleda kao rupa. O moj Bože, to je strašno. Ova rupa ide u nedogled. Osjećam ribu. Nešto je u ovoj rupi. To izgleda kao jegulja. O moj Bože, još jedna. Ova je mrtva. Ne, ova nije živa. Ovo je mrtva jegulja s tragom gume. To dokazuje da ove ribe ovdje neće dugo preživjeti. Moramo ih izvaditi van. O moj Bože. Plavi rak, Helen, plavi rak je ovdje. Pogledaj, vidi kliješta. Imam ga. To je divovski. To je pravi veliki dečko. Baš je zanimljivo. Kad staviš ruku u njihove rupe, oni pokušavaju izaći. Oni su kao, nema šanse. Dobro, ide u kantu. To nam je 3. plavi rak. Ali sada, ekipa, sunce zalazi. Ne možemo više loviti u tim rupama, jer ako pogledate dolje, sve je prekriveno vegetacijom i sve je zaraslo. I dali smo sve od sebe, ulovili smo puno riba, spasili smo ih. Odnijećemo ih kod mene kući, a onda ćemo se večeras vratiti i provjeriti naše zamke za ribe. Radimo mali 1 na 1 dvoboj. Napišite dolje u komentarima tko mislite da će pobijediti. Očito ću to biti ja. U redu? Dobro, dečki, vratili smo se kod mene kući. Sada smo ovdje kod karantenskog jezerca. Sad možemo staviti većinu riba koje smo danas ulovili tamo. Međutim, ne možemo staviti velikog kraljevskog plekostomusa i njegova mladunča tamo, pa ćemo za njih morati postaviti potpuno novo jezerce. Ali prvo pogledajte ovo. Imamo ovog tipa. Nemam pojma što je on. O moj Bože, jako je skakutav. Dodat ćemo ga u jezerce. Prekrasno. Što još imamo ovdje? Znam da smo ulovili puno jegulja, plavih rakova. O moj Bože, pogledaj tog prekrasnog ciklida dragulja. Imamo nekoliko plavih rakova. Dodat ćemo ih. Eto ih. Imamo malu ribu štapićarku. Imamo ribu s ljubičastim očima. Eto ih. Ružičasti cikoid zatvorenik. Ta je fora, dodat ćemo njega. A ostalo su ove male bebe jegulje s uzorkom gume. I njih ćemo dodati u jezerce. Prekrasno. Sada ćemo morati postaviti potpuno novo karantensko jezerce za ove plekostomuse. Da, pogledaj to. Hajde da ga počnemo puniti. Sada dok čekamo da se napuni, uzet ćemo malo mamaca iz jezerca s matamata, kornjačom, da nahranimo vampirske ribe. Tako da su 3 vampirske ribe odlične.
i jedu kao lude. A tamo je mala Molly, čim je vide. Oh, samo tako, gotovo je. O moj Bože, pogledaj te zube, nestalo je u trenu, bum. Dakle, idem dalje nahraniti ostatak riba. A onda ćemo staviti te plecose u karantenski ribnjak. Prvo veliki dečko. O moj Bože, evo ga, dobro. Sad ćemo uzeti njegovu malu bebu, evo ga, otac i sin. I imamo još jednu ribu iz te rupe, a to je ovaj mali jegulja s uzorkom gume. Stavit ću filter na njega. I onda ćemo se vratiti tim ribarskim zamkama, evo nas. Prvo ćemo provjeriti Heleninu zamku za ribe. Sada zapravo mislimo da moramo baciti mrežu, tako da će Helena zamahnuti mrežu. Pokušat će dohvatiti svoju zamku i vidjeti što je ulovila. Mislim da je to bilo točno kod tvoje zamke. Da, tamo ima ribe, baci je. Onako, točno u sredinu, mislim da je tamo. To je bilo prilično dobro. Hajde da vidimo jesi li uhvatila zamku. Čak je ni ne vidim. Uhvatio si je, nema šanse. Bravo. O moj Bože. Tako sam ponosan. Hajde da vidimo što imaš. Čujem ribu, vidim ribu. Helen. Što je to za boga? To je još jedna od onih fora riba. Skače. Skače. O moj Bože. Što je to? Što je to? To je divovski som. Što je Eda? Evo ovdje. Znaš što? Ja ću proći. Izvući ću ga van. Savršeno bacanje mreže da ga uhvatim. To je bilo ludo. U redu, krenimo s ovim tipom. Jednog od ovih smo ranije ulovili mrežom za bacanje. Pogledaj kako je to fora. Sad imamo dva, u redu. Stavit ćemo ih ovdje, da dobiju malo zraka. Dobro si to napravila, Helen. Wow, pogledaj ovo. Lijepi veliki teksaški ciklid. Predivan je. Pogledaj tu plavu boju. Ulovila si divovsku hodajuću somovku, to je baš fora. Dobro, ovo su hodajuće somovke. Zapravo je ilegalno posjedovati ih ovdje u Južnoj Floridi. Dakle, Helen, ideš u zatvor. Zaista. Samo ih moramo vratiti natrag. Ne smijemo ih zadržati. Ne smijemo ga čak ni staviti u kantu. Pogledaj ovo, on će otići do vode. Zato ga zovu hodajući som, prijatelju. U redu, što još? Mali pikok, još jedna tilapija. Vraćam ih natrag. Pogledaj to, plavi rak, ogroman. Helen, danas nam ide odlično s plavim rakovima. Wow, dobro si to napravila. Dobro, zapravo sam sada pomalo nervozan. Stojer. Da, ovo je zapravo stvarno dobra zamka. Pogledaj kolika je ta. O moj Bože, još jedan som. Wow, što je ovo? Što je? Pogledaj tog soma kojeg si ulovio. Što je to? Izgleda kao bullhead. Bikovka. Da, jest. Mislim da je to mali bullhead. Stvarno si bio dobar. Ovo je bila dobra zamka. 2 još tilapije. Vratit ćemo ih nazad. U redu, imamo ovdje kolica. Puno dobrih stvari. Dobar posao, Helen. Idemo sada prema skrivenom tunelu. Provjeriti moju zamku za ribe i vidjeti što sam ulovio i tko je pobjedio. Idemo. U redu, ekipa, stigli smo do skrivenog tunela. Imamo potpuno novu kantu ovdje. Napunit ću je vodom. Onda ćemo ući unutra i pokušati pronaći našu zamku i vidjeti što smo ulovili. Idemo. Ovo je jezivo. Stvarno je strašno. O moj Bože, pogledaj tog pauka. Gdje? O moj Bože, makni se. Ovo je puno strašnije noću. Naša zamka je upravo ovdje. Ribe su posuda po vodi. Ovo je tako fora. O moj Bože, taj je crn. Helen, to nije jedan od onih običnih. Taj je crn. Dobro, ti ostani tamo. Idem uzeti zamku. Bježi! Mislim da je to bio prokleti smeđi samotnjak. Hajde da vidimo što sam uhvatio. Hajde, jesam mu išta uhvatio? Ne čujem ništa. Ne, hajde. Morao sam nešto uhvatiti. To je bio prokleti skriveni tunel. Što je to? Fuj. Što je ovo dobraga? Dodirivao sam ih. O moj Bože. Ne znam šta je to. Iskreno, ni ja ne znam, ali to je stvarno fora. Što još dobivamo? Ružičasti konvik ciklid. Da, to je drugi kojeg sam danas ulovio i taj je puno veći. O ne. Stavi ga u kantu. Što još? Helen, ovo je treći kojeg smo danas ulovili. Što se događa? Mislim da ću izgubiti. Stavit ćemo ga u kantu. Ta stvar je bolesna. Prokleta jegulja. Da, niti nisi ulovio jegulju. To je mala beba. O moj Bože, ovdje ima još puno više riba. Prekrasni majanski ciklid. Mislim, to je ludo. Ovdje još uvijek ima zanimljivih stvari. Zapravo, vidim još jegulja. Pogledaj tu prekrasnu jegulju. Imam je. Pogledaj to, još jedna jegulja. Čovječe, je li to 10? Mislim da sam pobjedio ovog tipa. Pogledaj koliko sam jegulja ulovio i mislim da je to to. Wow, još jedna uspješna zamka za ribe. Znaš što? Obje zamke su donijele stvarno zanimljive ulove. Helena je odlično odradila s mrežom za bacanje. To je doslovno bio prvi pokušaj. Sve ćemo ih odnijeti natrag kod mene kući, staviti ih u ribnjake. Ako želite vidjeti drugi dio ribolova u Blatnoj rupi, javite mi u komentarima. Ali za sada vidimo se kod mene kući. Dobro ljudi, vratili smo se kod mene kući i ponovno smo kod karantenskog ribnjaka. Sada ćemo dodati ostatak riba koje smo ulovili u zamke u ovaj ribnjak. Krenimo. Imamo 2 ove misteriozne ribe. Jednu sam ulovio ja, a jednu je ulovila Helena. Wow, pogledajte ovu. To je definitivno ona koju sam ja ulovio.
Eto da. Ne, to je definitivno ne da koji sam ja ulovila. Ne, ja sam tu ulovio. Znam sigurno, ovu si ti ulovio. O, čekaj, obje su prekrasne. O, pogledaj, tamo su dvije. Upravo su se poljubile. Ali imamo ogromnog plavog raka. Ja sam ga ulovio, a i ovog soma sam ulovio. Stvarno? Bože moj, ulovio sam toliko riba. Ulovio sam ovog teksaškog ciklida. To je bilo stvarno super, sjećam se tog ulova. Još jedan ružičasti konvik, nepoznata riba, jegulja. Što smo još ulovili? Znam da smo ulovili hrpu jegulja, pa ćemo ih istresti ovdje u mrežu, u redu. A ostatak su samo jegulje koje sam stvarno ulovio. Luda zamka za ribe 1 na 1. Obojica smo ulovili neke super stvari. Ali vi trebate otići dolje u komentare i glasati. U redu? Napišite u komentarima tko mislite da je pobjedio. Ja ili Helen? Ako vam se svidio ovaj video, molim vas ostavite like i pretplatite se dolje. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!